peringatan Isra dan Mi'raj. Ulas Sa'ban ni makokoy 10 di Sa'ban. Jadi peringatan. Ya kung magkalay peringatan berarti irosidde peristiwa milo ibu ba emang aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma ginayaro agagay malebih atau angka aguro ng maraja na tampo ilalala Isra Mi'raj tuli ang kayolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Iya ko tumakada hikmah berarti pak disangang. Jadi melo ki mala pak disangang o peristiwa alalangan na nabita. Melo to ki mala baraka o kurilalan na. Jadi madosa ka o ligaga pak disangang talulungan yawan mirip. Apa iya nero tujuan na nayoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuritangi iya na tahu matu icalah. Jadi mudah-mudahan angkat talolo madu. Iya. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paliku ikin rimedollah. Apa dia gagat mana? Ya. Iya ro nabita Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawelok ko nabita atau agi-agi makdepe o ko nabita atau agi-agi na pat dibola telok ko nabita ina malakda iha matanre kedudukan na. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabita yaitu kokui aya ikan na rampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabitta itapukko ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De. Tapi makada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Atanna po ng Allah Ta'ala na palalang. Tanya nabinna, tanya to surona, tapi atanna. Iru ya sange ata, nabi, atame matoy. Suro, atatoy. Idi ang kay hadere o kawat dingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabit kami bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala po ang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukay kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Iya ko tahu malalat biasa. Melo 10 so na malala na panadabi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian. Sampato niya pusa. Yang kedua. Angkato Nabi diimi'rajkan. Apa iya ko tahu makada Isra. Malalang lintasal lino. Iya ko tahu makada mi'raj. Malalang lintasal langit. Jadi ya ko makada Isra tu okomi linoy. Ya ko makada ni Mi'raj langi na ti bicara. Jadi Isra Mi'raj. Ya ko Isra Nabi Musa ipalalam to. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ya ko Mi'raj ang kato Nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Yaro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung Mi'raj. Yakka yuko po ng Allah Ta'ala menre lako langit kedua. Jadi Nabi yang Mi'raj, Nabi Isa, tapi tidak Isra. Jadi ya kama to Nabi Isa tu, loko milangi kedua, dia nadapi langit ketujuh. Nabi ta, mapamula Isra, letuk Mi'raj. Rewa, pemang, loko lino. Iya na melo ibicara iwannya. Siya gawat tupa ke si Jang. Si Jadi. Aja na namin talada ka pa. Pas ona tate siraro utudang ko pengantaraan na siraman makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita iyaro malaikat Jibril atas perintah mimatoro ko po ang Allah Ta'ala. Laipu iyaro na nabita na yala jantunna.
Degaga isa lalan na nabitta yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o si di onro jantung na nabitta. Tapi ya rotorongero ang kami matuna wena. Itu air samsam. Makaday pacaramay ko pasarya. Lay bisaybi atin na nabitta sebelum ipalalang. Iya ko patareka de. Makaday ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabitta na tao din na macarepa atin. Diwa pacit. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Makadaya ro air samsam melo ipanca jipa pura sehingga yalingi kasempata gis sa jantun na nabitta. Pura na to sigis sa jantun na nabitta. Dua baraka na. Nigi minungi air samsam. Wat dingi manca jipa pasaulasa. Yang kedua maso tutawe ko na inungi na sabab paselianre. Yan na ro baraka na sabab pura sigis sa sibawa jantun na nabitta. Jadi ini bisay. 20 si di masala biasa uruntu. Denu bahas manangi. Yang masaworoe maripa yang kalinga. Yang naro palabangangi. Nomor 2. Ia kotolo umrah. Tolo Makkah. Nato umrah atau haji. Dega gamalada. Nak gang kuliah ngatay ko matawa pa ikacuali. Lokoro hajar aswat makbaw. Ang kalala tau denu lema dape makbaw palit cemani. Na nakka mani liman na lokoro hajar aswat napa ni mau pala liman na. Nasa toma bau jarak jauh. Nasa pak dia nanu lema depe. Ia bikin denang kana bawi nabit ya batwe na degaga tau bawi kolawi matawab. Degaga. Jadi tanya hajar aswat mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun na matawab nabita nama kamu Ibrahim. Onron na macekke Nabi Ibrahim na bau nabitta, ia toro law na bau tawe kumatawafat. Jadi hajar aswad itu tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3, ia ko nabitta tu jokka, denakan na imatasso. Apa angka alut tutupi. Maka dito panritetan niya nabitta la itutu, matanam yasu itutu. Apa ia ro cahaya na nabitta, matahari itu terbuat dari nurul Muhammad. Nah ya kosi lempu cahaya na matan nasoy si bawa nabitta na batu hancur i matan nasoy. Na sabaya sa inur na Muhammad na iya nur na matan nasoy. Jadi najagaiwi po ang Allah Ta'ala matasoy sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna. Maka dia ko anu pura-pura nola nabitta tatta ang kabaraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Iyaro nabitta wattun na ipalalang milo ibawaro. Magi na atin na bisay. Ang istilahnya magi na atin na yala. Mana tan deni dio. Kato magi de na jenne. Tapi kalbunya pasang opidi. Maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang na mo macacho pangukoy sa liwak ko macare pa ilala din alat to. Iya pa iya ko kuy kang sa liwag nito pa may gataw makukwaja ako mabicara tapi makacare pa tin na ilala sa para milala na wadi kalasyo akira tapi dito gago ko rapa nila. Iya jolo. Ina na melo masampaja tawe pagkasingi niya. Iya mo melo menre umra melo haji pagkasingi. Iya mo melo pigaw sili jama-jama iya jolo mo pacing. Iya na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. Ko yung pasisumpu mo si po Allah Ta'ala sa balong mo pamulay na. Sa balong kedo atakale mo pasiruntu ijolo iya anu napakangkay po Allah Ta'ala riolo tan na pajajin na watakale mo. Wa nafahtu fihi min ruh. Yan dihambuskan. Iya lalo mo pakanjaki. Nasaba iya mitune wasibat. Tapi iya ko iya masolang masolang ang isaliwan na. O kumitulah saya mega. Yan ang kataw masiriati at na to masalah. Mapat dia ti na to masalah. Matandre at to. Maborro ya to tu. Jadi ya perlu dipacing. Yan naro hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenlo ibawa nabitta subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa
Dua, masigi, loko masigi Na de na koro lalangan na nabita. De. Nabita pole Masjidil Haram, ibawa lo Madinah. Pole Madinah, ibawa lo Bukit Tursina. Pole Bukit Tursina, ipataru lo Baital Lahmi. Opi Baital Lahmi, parewa pe malo Masjidil Aqsa. Ia kene malalang inabita, ipalalang inabita pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa. Sisa bumi 40,3 kilometer na lalagi. Tapi pole Masjidil Haram, ibawa lo ko Madinah. Napai tilaw Bukit Tursina, napai bawal lo Baital Lahmi, napai patama Masjidil Aqsa, mancaji 240 na kilo. Nalalag. Malampila da yang lalangan na nabita to. Kaya na kira-kira kampungnya ruko 200 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Wonroy mangoto. Tate serawan nito, yung kasitanga na talwa rewito lato. Mangoto ye. No, iya kumakadani 200 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang dia nalalang. Iya makadami asra diperjalankan angka rojan dinding. Iya rojak dindingnya dia nule macan ne akatalu sia sesiwan ni cicam ni. Tapi ya kona panu iropu iman apa na puta na mo 50 jadi to. Makuiro macarita na miraja. Maka dia kona bitta mi malala dia na mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yung kupong Allah Ta'ala didampingi malaikat. Dia naganna si puluhan ni nalolis. Makuiro. Jadi iya nahonay, masjid ke masjid. Padahal ka alalangan Nabi tadi itu. Yalo ko Masjidil Haram, ibawal lo ko Madinah. Naisuro masampajang ko malaikat Jibril. Salasay masampajang makutani Nabi ta, Jibril. Onro nga gaya, makani malaikat Jibril. Oko kumatu malaikat dapura Muhammad. Madinah sana iya. Salasay ito ipataro ilangkot Bukit Tursina, Gunung Sinai. Isuroy masampajang. Pure mak beresal la Nabi ta makutani ko malaikat Jibril. Onro nga gaya Jibril, makani malaikat Jibril. Oko ni Nabi Musa lawe komelo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pataru Nabi talo Baital Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji. Isuroy Nabi ta masampajang. Pura masampajang napai pula makadokunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngamo ko pa. Magi Nabi ta na ibawal ko Madinah. Napai tilo ko Bukit Tursina. Napai bawal ko Baital Lahmi. Pasangi. Makadaya ko ang kaonrong pura nonroy wali pura nonroy tau madece elaw kokoro ang katubaraka. Ini penting. Iya to natupas sa barang natulaw masyarakat guru wali ko mati. Koto tamo ko si de kampung iya nato pa kolaw ka Kalimantan law ka Jambi law ka Palembang tuliyam itu waktu tanang ang kagamuri na guru to ko. Ni kataw panrita ko. Saya beberapa kali nih, akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak ya Abdul Rahman ang modal deh. Ang kapatete kita na guru tak ko ala asap puli lang bitaw si bawa. Patataw nyo ko ala si bawa guru tak. Waktu tenangi makada kita aga na baca guru tak. Nasang ang kapasan na guru tak. Makada na mo bawa mana kita pwede mo bawi cik pada mo ko daga kita mo bawa. Tapi na mo de mo bawi itu saya ko mabawi cik dia mamaday ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami'. Iya. Jadi saya dapat cerita na guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah, sahabat dia na mungkin degaga na lolonga cik ditogi dua togi. Atau promo macu atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tamu ko si de kampung aja na to makala kenri na sunasui ko kanja. Aja na to lian rini urus. Kemudian oko di pokok nih. Yan na yasam Israel. Tanya pemeraja napa Israel. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya natapui aya dua mi. Okui Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato. Lai Madinah lai Bukit Tursina. Madini tapui roko aya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah. Kemudian loko Masjid Bukit Tursina. Madinah tapui. Napasang ni Pak Bu. Iya sangi Allah langang agama masigi loko masigi. Makanya di tau kue masigi pasangi meka maki menre jupanda ia ko masampaja subuh ki ko mesti anur tania kami menima kala meka menre jupanda matu oko ka pangkap masampaja lor aja tak kadoko pisigiri le pamanre magay katong bicara gamay magay iya kotak ko isalay masjid an-nur masampaja subuh ki onna
Na ini akan memang imakadoko kak masjid raya na pangkap matu memang sampai jalur. Natakko to kecelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana ko ngalata ko malaikat pulikin ro ya atakui ikin ro melolo maka da puluk ko masjid An-Nur on naro melo ilok ko masjid raya pangkap masam pajaloro maka din ko ngalata atakku ya tu pasalama ina sabak masjid ko melo nalaw. Itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah okui dalam na agama makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat ku curita bola rondang curita bola rondang ia tu makadai sampai jat tepat tu kan melongi pada ye ia pe kode to ko masih di star oko ki bola ta sampai jat sunnak musafir ia naro sampai jat sunnak musafir tanya kami ni makadoko kak matu nilole pamasam pejalor. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa ia konakan naki musibah nanya itu pakutanana pengalata lakin ri melolo. Ya beko makadaki okopi matu baru le pamandre rak barale. Na pamandre tangga soko kape agasan tangga soko warung hikmah. Ya to itu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pa ko kane hikmah mandre gare. Legal. Tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe. Acan neran na ban na otoy. Gattam masumut tamana na pasae. Na nilai ibadah po Allah Ta'ala. Na rekopi masigi mamuju. Na toko masigi ilamuju. Ia natutaw salama mananong. Ya to sinari ko sampai tepat ku belumi pada. Ya ko suyu pacapurangi onak sampai misai. Atau kami meniati untuk mas sampai subuh matu. Kenro kilok tetap menuju ke sholat. Matinro ki tetap menuju ke sholat. Magai iya na tutaw de gaga palawangan na pakasibian na. Iya mi kota tutu isang pajatan na deta pasi sumpungi. 5 mi menit masampaja. Ya kok kalima mi masampaja 25 menit. Ya na to magosip sijak bangkero ni 30 menit. Dekada. Sapuri pahala gitu. Yan natunah kada nabita umma kuna umma palisaro na sabak magay decen na salay decen na nguduhi. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betul na decen na salay decen na nguduhi. Iya. Makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki suju pacapuran na tarawewe tanya kami mani matarawi tau pema. Ya puasa pacapuran tak tanya kami menima puasa tau tema maka majasak kaki tanya kami menima majasak tau tema nasaba ang kami matu hadiana nigi tau mannya deceng na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala ya kode na sampa na pigaw tak yang kapalanna ya ko na pigaw itambayang makanya ya ko mate ki na din ato sampa matarawi na tau tema iya na tu pahala mananungan iya na tu nakada tau panditay na mo mate ko tatta itu di jalan ibadam nasabak pura munia kami matu di makiwa decing iya to na pasabara bapak ibu sekalian na to kakal o pilalan na suruga padahal umur dan pahala terbatas tapi niya baik tidak pernah habis iya na tu penting na tuli tumakain dyan makapasi sumpung ibadah tapahan ni kira-kira kan kayo Tanya tu cerita salah itu kumaka dari sampai jatuh petung. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi angkau kau agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama aku mana muje itu he. Nama muje itu tinroy mako tu. Iya ko meki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya to itu ngululungan. Iya opo ko makadameka matinro masih supaya moto ka matu masam pajat tahaju. Siaga etata matinro segoto tu inilai pakasigalori pangalatala. Apa tinro na untuk sampajang. Yare gapura ki masampajan atau matakot ko makadami ka cuma tindro-tindro cinampa untuk tajang sampaja suwe ini na tahu mau pak magay nasabak puli masampajan untuk laku sampajang iya na tahu mau pak yo po kumakadito matindro masih janap kamoto manonto pak golo guys